ganteng cewek. Bonus dulu dong. Ada Bapak, terima kasih. Dalam. Dari mana Pak Hajat sayang datangnya lintang? Dari mana? Dari sawah turun ke kali. Dari mana Pak Udin sayang datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Ari lele Pak Udin sayang madu dulele sambil patele telur. Ari wong kene Pak Udin maning dudu wong kene. Yen wong sulma kulane melo. Pak Udin, Pak Udin, Pak Udin, Pak Udin sing wilayah. Pak Udin. Coba lagi. Habiskan dong. Pak Udin. Pak Udin, Pak Udin, Pak Udin, Pak Udin. Pak Udin sing di wilayah jero. Golongan banyak apa sih? Jalan-jalan bus karisma sayang ke kota Paris. Lihat gedung berbaris-baris. Saya suka wah mukti sayang orang berkumis. Orang berkumis sangat romantis. Jangan suka Pak Udin maning makan mentimun. Mentimun banyak getahnya. Jangan suka bos karisma sayang duduk melamun. Melamun mah tak ada gunanya. Bos karisma wa mukti Pak Udin habiskan Pak Udin. Pak Udin. Doi suwe. Tapi baik sih. Tapi baik suwe. Kembang boleh Pak Udin sayang uwesan. Tambang dewa ditekuk teluh. Aduh Pak Udin sayang doyan gemuyur. Yen wong Sleman kulane melu. Kembang boleh maning bos mukti sayang uwisan. Kembang dewa ditekuk. Wonge ganteng Pak Udin sayang doyan gemuyur. Yen wong Sleman kulane melu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ayo dalan. Udin.
Oke.